lonti kuma da mi wewe tala mu chuti tala gan mu chuti tala meti lonti Anar malaken niam kanasan kontilinka rwanin siang rei Nur Online TV channel. Mi jiram jidit ka jan shangan niam kaji de jili mango ku subscribe ko jin bilarin kono banu ka ye bien ka chwalinga gwa gore jin ba be jan nywa kaneten kokien kono kono binad yalan kontin kan tong nuer kan mling ke laren kono ka ye makaran mling buga chuje ka tyak eler balinga jan gwa sme che tanya nena kore wika apnal ka tonga kam espele mayo Dr. Yang Machar kene espele mayo kidgwang merwai ke ulun chala do gwaje che gwai je si apnal ki kuma apnal che jala do bado badan de riek mde je kap chonga je ki de tar government to ga baje gor ci kana lade nono ban shure roje dana ban lat ke jen gwasme ere roje me beteru wana ban lat tin ko shi kuma espele mayo kidgwang te ke rien mi ci kana lat ngo siajen gwade ki mi siatok bukono ki bantin yambana kaling bukono kulo je kajak chala do shukuma mentre wish kapanal jaladango bika duoben to kor kam espele mayo Dr. Yang Machar kene espele mayo kidgwang roike Johnson ulun reyuga tonga bikana gor chala do ba duoben mak wi tinte pin panyikan kanti ka tonga gor kuma mentere wika penal state ci kwer ki commissioner dung tongare wika panyikan kanti ramadana roj panyikan KSPLM chela do nene chela do SPLM ayo kidgwang ki ci SPLM ayo kidgwang ci jagwanyno kanto kora re wika panyikan nuni chela do makani de ci Dr. Yang Machar ki SPLM ayo roike Dr. Yang Machar chala do en kwer panyikan ci roda barka fangak ka gwase make de ni Dr. Yang Machar ke jere wika tonga ki ka panyikan kanti chala do shinas tingwan dekpin re wika tonga nasen kon tila family ki nasen kon tin shang no lora bang ka kwi kormo chala do kwai ka gwas ente tana tinentama kana sato shikede ni kana sten shang no lora bang ala jiwich tin la civiliane re wika panyikan kanti kwa dung panyikan shwale Mustafa panyikan kanti Ramadan la commissioner shwale Mustafa Guy shela do en current work kam Dr. Yang Machar kene Johnson ulun kwai katar dungno nasen kontin to ko kor SPLM ayo kidgwang arwaike Johnson ulun Guy aram kel ka National Democratic Movement lo jen shiram kel ka SPLM ayo dung kidgwang ka shiram kel ka SPLM ayo arwaike Dr. Yang Machar jurgon dungno jen ram kel ka bon National Democratic Movement ka jaram dan la commissioner wika tonga ki ka panyikan kanti jaram dan la kwartinin wini ere kur mo shade ni Dr. Yang Machar nakten ka shade ulun nakten shias pele mayo kidgwang geladeno tele kur mishikana kap katonga ki ka panyikan shukuma spele mayo kidgwang gelado iya kach en mandan shalat en kuma SPLM IO kidgwang shikan lado mandan shore lat ki man shalarna ki report shanong shikan lado na me kach tele SPLM IO kidgwang missionas ma ka panyikan en mandan shalat kelio shikan lado shi talk mite ka raj mishaling shikan wena me shi talk dene lar yenono ci aspele mayo kidgwang en roike Johnson ulun ci ala do telecom chigana kap ka tonga ki telecom chigana kap ka panyikan na me jana dana nde yena linga jon gwasme men chikana lat ki men de lingo ikane shi tok ki telemisho de lare wejin wini men biya kulinga jon gwasme biya ngajo en South Sudan we re mala ki we ko ba kwar ba ka kwan karon kin dan je daru dungwan eno de SPL mayo dere te kor karwade na karodian ka shimal tiak na mashala do shediam shon ke shemgwa en sel pakke ma yadit ajara medane ga ke SPL me kula ben ka SPL mayo eno de karodian badak re ta dan jel ke ko ken chagala de jek ne koron kin daru wal joge dane shana shaga ne rewi ke juba no de le bnyine panken ke jen gwas me chala do ne me shedia chong ne me changle la politik bo shi chong ko de na de ko de nak ke jeno shi kuma che tia ko bo re mala an kuma swele mayo roike Dr. Yang Machar choro de dak kor gwate payo ki kurunte chewa ko la jeno ngumi shi Dr. Yang Machar chore wi ke juba ka benya ne ka benya kare rop ki
jaga ban pin tong mi ka chala do ndakre ma chatin ta te ke jere wich ke juba jen chete gwas mi lo mal jena watere yena ko jen cha jal kana ma jal kana ke stenen kon re wich ka so Sudan ni ka gwas e dane ko re wich ke juba kana mi jen bare wich ke juba bo wi ka witen ko ken che ke foreign country che me de Uganda ke Kenya ke wi dial ko ken trar cha wajen bo changi ten point ka joy bongo ba cha no go ba kairat bo witen ko ken te ka dolo ngala chal ka tin dungno la jalo ka sel pa ke ma yadit ka dakre ma chatin gore jeno de mal de lat ke de na sheng lore wi ka so Sudan jen wata da wi ka juba chio lore duno jen watere yena ko chaja nok jal NSPL mayo ko roada ka nasin ko ni do the temati na karodian kam ken nyodo ngum tele kamal ka je de ra ku kware ku ngu kam na karodian ka je kada ko la de ne ken ne tin kontem belka ko de kan nasin ko la jero leken de kan kalin ka kan bili wo yo na ma chagu jo she chong rudian te ka juba rudian te gon te go tel me nakran kene kon la de ne kan nasin kon liwni ken dum de kan ngi ko do dan de kan ngi ki je de kan chara go ko de kan gor mal kam ne ken ci kan de ngot kam na kan rodien mi chaje ne ke tok ci wa te rambulo dier ke ji ne me jero e dan yeli nga jan gwasame rol dan ci tok kam SPLM ayo kan SPLM ayo dunkit gwang chala do ba do ba nan to ga ba je gor e seng men chaje lat SPLM ayo kit gwang Raike Johnson lo nyino shi to ko tel kor mi jore lat ka tonga men chala de Mustafa Gaye kach ko Mustafa Gaye commissioner choro barga fan ga ka do ba nan shalat ke je chala do ba tar ba je gor ke li kuma men tere we ka panal state ko gorje no de malder lunjok kam SPLM ayo karwade ne me jenda ande yeli nga jen gwasame ki jende dan linka jen gwasame biata kamal gore jin ba bi nyane ko ken ko mi jiram jidit goro bejin bi subscribe ko biletin kon banu ka nichang bien ka chwaling biata kamal bye bye Come